zimu 1299. godine mongolska vojska pod vodstvom Kutluga Kuaje zaletjela se prema Deliju, pulsirajućem srcu sjeverne Indije. Već su razbili kraljevstva od Perzije do Transoksanije. I sada se činilo da ništa ne stoji između njih i jednog od najbogatijih gradova na svijetu. Čak su i sultanova savjetnici nagovarali ga da se povuče iza gradskih zidina i nada se da će oluja proći. Ali sultan Alaudin Kilji imao je nešto što nijedan drugi vladar u regiji nikada prije nije pokušao. Kada su se dvije sile susrele kod Kilija, samo nekoliko milja od grada, Mongoli su prvi napali, brzo kao i uvijek. Ali ovaj put naišli su na sustav koji se nije slomio. Delhijska vojska održala je svoje pozicije, uzvratila s preciznošću i po prvi put u indijskoj povijesti razbila iluziju da su Mongoli nezaustavljivi. Većina ljudi danas pamti slonove, zastave, sukob konjaništva. Ali pravi tajni oružje Delhija nije bilo na bojnom polju. Dobrodošli na Great History, gdje otkrivamo skrivene sustave, odluke i trenutke koji su promijenili tijek carstava. Ako volite priče o strategiji i moći, obavezno pritisnite gumb za pretplatu i pridružite se našoj rastućoj zajednici ljubitelja povijesti. Zato se pitajmo, kako je Delhijevo papirno oružje pobijedilo najpokretljiviju vojsku na zemlji? Zašto su Mongoli, majstori brzine i iznenađenja, konačno posustali ovdje? I što je učinilo da ova jedna bitka preoblikuje cijelu indijsku ideju o moći? Hajdemo saznati. Odnos između Delhijskog sultanata i Mongola nije počeo otvorenim ratom. Počeo je daleko u 1220-ima, gotovo slučajno, kada je Džingis Kan progonio bježećeg kvaresmijskog princa diljem Srednje Azije. Taj princ pobjegao je na jug sve do granica Indije. Tako su se Mongoli i Delhijski sultanat prvi put sreli. Desetljećima se ništa veliko zapravo nije događalo. Mongoli su imali druge brige, osvajanje Kine, Perzije i praktički svega ostalog na svom putu. Tek krajem 13. stoljeća pojavila se prava opasnost i ovaj put dolazila je iz Čagatajskog kanata, jedne od 4 države nasljednice koje su se odvojile od carstva Džingis Kanovih sinova. Čagataji su se našli u klopci, okruženi zlatnom hordom na zapadu, Ilkanatom u Perziji i dinastijom Yuan u Kini. Preostao je samo jedan smjer za širenje, jug u indijski podkontinent. I tada su Delhijeve nevolje zaista počele. Prije nego što je proslavljena dinastija Kilji preuzela vlast, sultan Gijas Udin Balban već je vidio što dolazi. Nije bio onaj tko bi čekao da napadači prijeđu granicu. Umjesto toga, izgradio je ono što je nazvao graničnom obranom od krvi i željeza. Lanac utvrda koji se protezao duž rijeke Beas, to je sjeverozapadna Indija, opremljen, opskrbljen i spreman za rat. Bio je to srednjovjekovni ekvivalent utvrđenog zida dizajniranog da zaustavi nomadske invazije. I funkcionirao je, ali po strašnoj cijeni. Godine 1285. Mongoli su testirali ove obrane u bitci na rijeci Beas. Delhijske trupe uspjele su ih potisnuti, ali pobjeda nije došla jeftino. Balbanov vlastiti sin princ Muhamed poginuo je u toj bitci. Njegov gubitak nije bio samo osobna tragedija. Bio je oštar podsjetnik da će držanje Mongola pod kontrolom uvijek imati svoju cijenu. Zatim je došla dinastija Kilji i stvari su se samo eskalirala. Sultan Džalal Udin Kilji morao je suočiti s još jednim mongolskim upadom 1292. godine. I dok ga je uspio odbiti, napadi nisu prestali. Između 1296. i 1297. Čagatajski kanat pokrenuo je još napada. I ovo nisu bili samo granični sukobi. Nešto se mijenjalo u njihovoj namjeri. Ta promjena postala je jasna 1999. godine. Mongolski zapovjednik Kutlug Kuaja, veteran srednjoazijskih kampanja, vodio je ogromnu vojsku ravno prema Deliju. I ovaj put to nije bila brza pljačkaška akcija ili kaznena ekspedicija. Bila je to invazija s ciljem osvajanja. Htjeli su zauzeti i vladati samim Delhijem.
To se moglo zaključiti iz njihove taktike. Umjesto da gube vrijeme napadajući manje gradove ili utvrđene položaje, potpuno su ih zaobišli i udarili prema srcu, glavnom gradu. To je bio mongolski način. Udari snažno, udari brzo i slomi volju svog neprijatelja prije nego što uopće shvati što se događa. Ali bilo je nešto s čim nisu računali. Stalni pritisak mongolskog ratovanja u Srednjoj Aziji gurnuo je valove izbjeglica, vojnike, zanatlije, pa čak i obitelji prema jugu. Mnogi od njih završili su u Delhiju, koji nije bio samo jedan od najvećih muslimanskih centara u Aziji, već i jedan od najsigurnijih. Među onima koji su došli bili su iskusni konjanici i strijelci koji su se prije borili protiv Mongola. Razmislite o tome. Ljudi koji su doslovno preživjeli borbu protiv najvećih konjanika na svijetu, sada su nudili svoje mačeve sultanu Delhija. To je sve promijenilo. Delhijska vojska postala je više od regionalne sile. Postala je nešto što je moglo parirati Mongolima. Čovjek za čovjeka, konj za konja, strijela za strijelu. Dakle, kada je Alaudin preuzeo prijestolje, nije naslijedio samo kraljevstvo. Naslijedio je gotovu vojsku s iskustvom borbe protiv točno onog neprijatelja koji mu je predstavljao najveću prijetnju. To je bila njegova tajna prednost i gradio je na tome. Ali takva vojska, velika, profesionalna i uvijek spremna, košta bogatstvo. Hranjenje 1000 vojnika, održavanje konja, opskrba strijelama, oklopima, plaćama, moglo je sultanat dovesti do bankrota za mjesece. Zato je Alaudin učinio nešto hrabro. Militarizirao je cijelu svoju upravu. Sve je počelo s jednostavnom idejom, centralna kontrola. Prije Alaudina, raniji sultani uvelike su se oslanjali na pokrajinske plemiće i zemljoposjednike, ljude koji su zapovjedali vlastitim lokalnim vojskama i skupljali poreze iz svojih okruga, ono što su zvali iktama. Tehnički su služili sultanu, ali u praksi često su se ponašali kao mali kraljevi. Kada bi Mongoli ugrozili granicu, ovi plemići bi mogli, a i ne morali odazvati se pozivu, ovisno o tome koliko su bili lojalni ili ambiciozni. Alaudin to nije htio. Bio je odlučan osloboditi prijestolje od stiska ovih moćnih vojnih aristokrata, zato je učinio nešto revolucionarno. Izgradio je stalnu vojsku, puno zaposljene, centralno kontrolirane snage koje su odgovarale samo njemu. To danas možda zvuči normalno, ali za 13. stoljeće bilo je gotovo nečuveno u Indiji. Zamislite desetke tisuća profesionalnih vojnika, konjanika, pješadije, pa čak i ratnih slonova, sve plaćeno izravno od države. Svi obučeni i spremni za pokret u svakom trenutku. Više čekanja da lokalni gospodari pošalju svoje trupe. Više izgovora. I evo pametnog dijela. Umjesto da ih plaća zemljom, Alaudin ih je plaćao u gotovini. To je značilo da su vojnici bili odani svom platitelju, a ne bilo kojem regionalnom plemiću. To je također uništilo veliku korupciju koja je dolazila s davanjem zemlje i lokalnim favoriziranjem. Preko noći to je pomaknulo ravnotežu moći čvrsto natrag prema Delhiju, ali plaćanje ogromne vojske u srebru svakog mjeseca stvorilo je novi problem. Kako osigurati da svaki novčić kupuje pravu snagu? Kako zaustaviti ljude da varaju sustav? Tu je Alaudinov genij za organizaciju zaigrao. Uveo je 2 sustava koja iskreno zvuče gotovo moderno, dag i čehra. Dag, doslovno žigosanje, bio je način označavanja svakog konja u kraljevskim štala. Svaki konj dobio je službenu oznaku. Ovi zapovjednici imali su gadan običaj zahtijevati plaću za vrhunske konje, dok su zapravo dovodili slabe ili neobučene u službu. Bio je to klasičan prijevara i koštao je državu bogatstvo. S dagom to je prestalo. Samo provjereni, borbeno spremni konji mogli su služiti. Zvuči birokracijsko, ali potpuno je transformiralo učinkovitost konjaništva. Konjaništvo je bilo okosnica srednjovjekovnog ratovanja, posebno kada se suočavate s Mongolima, koji su bili najveći konjanici koje je svijet ikada vidio.
Održavajući svoje konje zdravim, snažnim i standardiziranim, Alaudin je osigurao da njegovi jahači zapravo mogu parirati mongolskoj pokretljivosti i izdržljivosti. Zatim je došao sustav čehre, doslovno lice. Fizički opis svakog vojnika bio je zabilježen. Visina, građa, ožiljci, ten, čak i prepoznatljive oznake. Bilo je to poput ranog foto-identifikacijske kartice. Zašto sav taj trud? Zato što bi neki zapovjednici pokušali napuhati svoje brojke upisivanjem lažnih imena ili zamjenom neobučenih zamjena. S čehrom svaki čovjek mogao je biti provjeren. Bio je to antikorupcijski alat i način da se osigura da papirna vojska odgovara stvarnoj na terenu. Dakle, ono što ste imali na kraju ovih reformi bila je vojska koja je bila stvarna. Svaki konj, svaki čovjek, svaki mač bio je evidentiran. I to je Alaudinu dalo nešto što nijedan indijski vladar prije nije imao. Snagu kojoj je zaista mogao vjerovati. Konjaništvo je dominiralo, ali tu su bile i disciplinirane redove pješadije i slonova. Čak i unutar konjaništva imali su dvije različite klase. Ekaspe koji su održavali jednog konja i duaspe koji su držali dva. Taj drugi konj bio je tajna dugotrajne izdržljivosti. Kada bi jedan bio iscrpljen, jahač bi mogao promijeniti. To im je davalo razinu pokretljivosti koja je počela zatvarati jaz s legendarnom brzinom Mongola. Alaudin je ekonomsku kontrolu pretvorio u vojnu logistiku. Ratovao je ne samo mačevima i konjima, već s cijenama žita i knjigama. I to je ono što je njegov sustav učinilo tako izuzetnim. Počnimo s osnovnim problemom. Alaudin je zapovjedao jednom od najvećih stalnih vojski u srednjovjekovnoj Indiji, desecima tisuća profesionalnih vojnika i stotinama slonova. Evo paradoksa. Kako održati tako ogromnu snagu nahranjenu, naoružanu i lojalnu bez bankrotiranja riznice? Alaudin je došao do kontraintuitivnog rješenja. Namjerno je držao plate vojnika niskima, mnogo nižima nego što su ranije plaćali sultani. Na papiru ovo zvuči okrutno, čak nemoguće. Ali čovjek je imao plan. Shvatio je da nije važno koliko plaćate svoje ljude u srebru, ako cijena kruha stalno raste. Umjesto povećanja plaća, odlučio je kontrolirati samu cijenu života. Tu dolaze njegove poznate tržišne regulacije, poznate kao divani rat. Odredio je maksimalne cijene, cjenovne stropove, na gotovo sve osnovne robe koje možete zamisliti. Žitarice, povrće, meso, tkaninu, čak i konje. Ideja je bila jednostavna, ali briljantna. Ako cijena hrane i zaliha ostane niska, onda čak i skromna plaća može daleko stići. Vojnici su mogli nahraniti svoje obitelji, uzdržavati se i ostati lojalni bez iscrpljivanja državnih riznica. Zamislite da ste konjanik koji zarađuje jedva dovoljno za preživljavanje. Obično bi tijekom rata cijene žita ili stočne hrane naglo porasle, a vaša plaća ne bi bila dovoljna. Ali pod Alaudinom cijena pšenice bila je fiksna. Nije bilo važno je li monsun zatajio ili su trgovci pokušali gomilati zalihe. Država je intervenirala i zamrznula cijene. Čak i mala plaća mogla vas održati ugodnim. Ta ekonomska stabilnost postala je strateška prednost. Alaudin je mogao planirati vojne kampanje s pouzdanjem jer je znao točno koliko će koštati hranjenje i opskrba njegovih trupa mjesec za mjesecom, godinu za godinom. Nema inflacije, nema neočekivanih nestašica, nema manipulacije trgovaca i osigurao je to. Trgovci uhvaćeni u gomilanju ili prevari s cijenama suočavali su se s teškim kaznama. Sultanovi službenici inspekcirali su tržnice, revidirali skladišta i provodili kazne bez milosti. Otišao je čak i dalje. Sama vlada počela je gomilati žito u ogromnim državnim žitnicama. One su bile dio sustava. Tijekom nestašica, država je mogla pustiti žito na tržište kako bi stabilizirala cijene. Tijekom obilja mogla je kupiti višak kako bi spriječila inflaciju. Vojnici su,
usput bili izuzeti od ograničenja obroka. Vojska je uvijek jela prva. Ono što je Alaudin izgradio zapravo je bio rani državno kontrolirani lanac opskrbe. Centralizirajući resurse, Alaudin si je mogao priuštiti održavanje velikih obrambenih snaga tijekom duljih razdoblja. Mongoli, nasuprot tome, nisu mogli. Njihove vojske cvjetale su na brzim prepadi i lokalnoj nabavci hrane. Trebali su otvorenu pašu za svoje konje i brze pobjede za obnavljanje zaliha. Ali kada su došli u sjevernu Indiju, nešto se promijenilo. Bujni travnjaci koje su očekivali naći, bili su nestali. Plodne zone bile su ili ogoljene, ili čvrsto kontrolirane od strane sultanovog vlastitog sustava opskrbe. Mongolski konji, srce njihove pokretljivosti, počeli su gladovati. Naišli su na ono što biste mogli nazvati zamkom uskraćivanja resursa. Gdje god su išli, žitnice su pripadale sultanu. Polja za stočnu hranu već su bila požnjevena. Sela su bila evakuirana ili stavljena pod državnu kontrolu. Ukratko, Mongoli nisu imali načina da žive od zemlje. Bili su prisiljeni u dugotrajnu logističku borbu, nešto za što njihov cijeli sustav nikada nije bio izgrađen. Šire se glasine da su Mongoli predvođeni Kutlugom Kuajom i njegovim zapovjednikom Tamurbugom prešli granicu i postavljaju logor samo 10 km od glavnog grada na mjestu zvanom Kili. To je u biti jutarnja vožnja. Umjesto da se povuče iza svojih utvrđenih zidina kao što su ga savjetnici molili, Alaudin odlučuje suočiti se s Mongolima u otvorenoj bici. Kili nije bio samo o obrani. Bilo je o dokazivanju da njegov novi centralizirani ratni stroj zaista funkcionira. Ako bi sada ustuknuo, cijeli sustav, vojska s niskim plaćama, kontroliranim cijenama i poreznom učinkovitošću koju je izgradio, izgledala bi kao neuspjeh. Zato okuplja ono što moderni povjesničari procjenjuju na oko 70.000 trupa i nevjerojatnih 700 ratnih slonova. Mongoli vjerojatno oko 50.000 do 60.000 ljudi, manji, ali iskaljeni u bici i zastrašujuće brzi. To je ogromno za to razdoblje. Bio je to ozbiljan pokušaj testiranja Delijeve snage. Način na koji je Alaudin organizirao svoju vojsku zaista ga je izdvajao. Podijelio je svoje trupe u 5 discipliniranih divizija, gotovo kao stroj s 5 koordiniranih dijelova, svaki dizajniran za specifičan zadatak. Na lijevom krilu bio je Nusrat Khan, na desnom krilu stajao je Zafar Khan. U centru, zapovjedajući srcem vojske, bio je sam Alaudin. Prestraju, prvu liniju koja bi se susrela s prvim sukobom, vodio je Alp Khan. I u rezervi, mudro postavljen iza lijevog boka, bio je Ulug Khan, spreman pojačati bilo koju slabu točku ili preokrenuti tok kada je potrebno. Ta posljednja odluka, postavljanje njegovih rezervi iza potencijalno slabije strane, govori sve o Alaudinovu umu kao zapovjednika. Koristio je slonove ne samo kao oružje, već kao žive utvrde. Svaka divizija konjaništva bila je podržana linijom oklopljenih ratnih slonova, iza koje je stajala pješadija naoružana kopljima, lukovima i mačevima. Ako to zamislite, živi zid slonova koji štiti redove vojnika, možete vidjeti kako bi to potpuno poremetilo uobičajeni stil ratovanja Mongola. Njihova snaga bila je u njihovoj pokretljivosti, njihovoj sposobnosti da okruže i udare brzo. Ali ovdje kod Kilija nisu mogli manevrirati. Alaudin je savršeno odabrao svoje bojno polje. Jedna strana bila je omeđena gustom šumom, druga rijekom Jamunom, prirodna uska prolaz. Mongoli, koji su se oslanjali na široke otvorene ravnice kako bi okružili i napali svoje neprijatelje iz boka, bili su zatvoreni. Njihovi legendarni zamašni manevri konjaništva nisu imali gdje otići. Alaudin nije samo branio Deli, branio je cijeli svoj sustav. Njegov izbor da stane i bori se bio je politički, ekonomski i vojnički, sve odjednom. Borba kod Kilija bila je uglavnom konjički obračun, što je imalo savršenog smisla.
Obje vojske uvelike su se oslanjale na konjanike, ali način na koji je svaka strana koristila te konjanike nije mogao biti različitiji. Alaudinovo konjaništvo bilo je mješovita oružana sila, što znači da to nije bila samo masa jahača koji jure ravno naprijed. Bila je to integracija konjaničkih strijelaca koji su mogli udariti izdaleka i kopljanika koji su se specijalizirali za borbu izbliza. I evo fascinantnog dijela. Delhijski kopljanici bili su zapravo bolje opremljeni za borbu prsa u prsa od svojih mongolskih pandana. Imali su teži oklop i duža koplja, što im je davalo prednost u izravnom sukobu. Ali naravno, Mongoli nisu voljeli izravne sukobe, preferirali su obmanu. I kod Kilija odigrali su jedan od svojih najstarijih i najsmrtonosnijih trikova, lažno povlačenje. Jedan od Alaudinovih najhrabrijih zapovjednika, Zafar Han, upao je ravno u to. Mongolski general Hajlok povukao je svoje trupe u nečemu što je izgledalo kao povlačenje. Zafar Han, vođen čistom hrabrošću i možda dozom ponosa, progutao je mamac. Ne čekajući Alaudinove naredbe, krenuo je naprijed jureći mongolsko povlačenje 18 kosa. To je otprilike 35 milja ili oko sat vremena vožnje danas. I tada, baš tako, zamka se zatvorila. Mongoli su se okrenuli i zasjeli ga. Zafar Khan i njegovi ljudi borili su se žestoko. Nanijeli su Mongolima teške gubitke, ali bili su potpuno okruženi. Kada je bilo gotovo, Zafar Han je bio mrtav. Možda mislite da bi Alaudin počastio Zafar Hana kao mučenika, ali nije, barem ne javno. Zapravo je osudio Zafar Khanovu neposlušnost. Ovo nije bilo o osobnom junaštvu. Bilo je o disciplini. Njegova nova vojska nije bila izgrađena na feudalnoj slavi ili impulzivnoj hrabrosti. Bila je izgrađena na poslušnosti, organizaciji i kontroli. Jedan zapovjednik koji krši redove mogao je ugroziti cijelu strukturu. Zafar Khanovo nepromišljeno jurnjavanje gotovo je otvorilo bok i izložilo ostatak vojske. Alaudinu je bilo potrebno da svi, od vrhovnog generala do najnovijeg regruta, razumiju da opstanak Delija ovisi o redu, a ne o individualnoj hrabrosti. I to je ono što ovaj trenutak čini tako znakovitim. Pravo oružje delhijskog sultanata nije bio mač ili slon. Bila je njegova sposobnost da ostane kohezivan usred kaosa. Evo gdje se pokazuje Alaudinova briljantnost. Čak i nakon što je izgubio jednog od svojih vrhunskih zapovjednika, nije paničario. Njegovo središnje zapovjedanje ostalo je netaknuto. Njegove rezerve ostale su na pozicijama, a njegove formacije zadržale su svoje pozicije. Kada je mongolski zapovjednik Kutlug Kuaja vidio da je Zafar Khanova divizija uništena, mislio je da je ovo njegov trenutak. Snažno je udario u središte Alaudinove vojske, pokušavajući probiti liniju prije nego što se delhijske trupe mogu pregrupisati. Ali njegovi bokovi nisu bili u sinergiji. Mongolska krila nisu mogla dovoljno brzo napredovati, ostavljajući središte izloženo. Tada je Ulug Khan, koji je zapovjedao Alaudinovim rezervnim snagama, ušao s lijeva. Sjećate se kako je Alaudin postavio svoje rezerve iza slabijeg boka. Ovo je bilo točno zašto. Ulug Khan je ušao i udario mongolsko središte sa strane, okrećući njihov zamah protiv njih. Bitka je bjesnila nekoliko dana, ali kombinirani učinak Delhijeve brojčane prednosti, njegovih mješovitih oružanih formacija i Alaudinove čvrste zapovjedne strukture počeo se pokazivati. Mongoli su gubili ljude, konje i, što je najvažnije, moral. A onda je došlo do prijelomne točke. Kutlug Kuaja bio je ranjen, možda smrtno. Neki izvori kažu da je umro kratko nakon bitke. Kad se to dogodilo, mongolski zapovjedni lanac se raspao. Bez jasnog vođe i s zalihama koje su im se smanjivaš, počeli su se povlačiti. Kili nije zauvijek okončao mongolske invazije, vratili bi se kasnije. Ali učinio je nešto mnogo trajnije. Razorio je mit o mongolskoj nepobjedivosti u Indiji. Po prvi put, Mongoli su susreli organiziranu državu koja se mogla boriti pod jednakim uvjetima, ne kroz sreću ili sirovu snagu,
već kroz planiranje. Pobjeda kod Kilija dokazala je da Alaudinov sustav funkcionira, ali povijest rijetko daje ikome vremena da počiva na uspjehu. Samo 4 godine kasnije, u listopadu 1303. Mongoli su se vratili, ovaj put pod zapovjedništvom Taragaja, i uhvatili su Deli na najslabijem. Sultanove glavne vojske bile su raspršene. Jedna se još uvijek vukla kući nakon dugotrajne i skupe opsade Čitora, dok je druga maršovala na jug prema Varangalu u Dekanu. To je značilo da je Delhi jednom stajao gotovo bez obrane. Alaudin je žurno požurio natrag u glavni grad, jahajući naporno, gurujući kroz iscrpljenost. Ali kada je stigao, situacija mu je bila tmurna. Monsunske kiše oštetile su oružje i oklop. Konji su umrli ili ohranjavlji na teškom maršu iz Rajastana. Čak su i osnovne zalihe bile kratke. Carstvo koje je stajalo visoko kod Kilija sada se suočavalo s neprijateljem na vratima, gotovo ni s čim spremnim za rat. Mongoli pod Taragajem iskoristili su priliku u potpunosti. Prešli su u Indiju i utaborili se alarmantno blizu, samo 10 kilometara, oko 6 milja, od samog Delhija. Panika se širila gradom kao požar. Cijene su naglo porasle. Ljudi su bježali iz periferije i sve su oči bile uprijete u sultana za čudo. Ali Alaudin nije imao vojsku spremnu za bitku. Umjesto da se suoči s Mongolima na otvorenom, donio je potpuno drugačiji izbor, onaj koji bi testirao izdržljivost njegovog novog sustava do samog jezgra. Nesposoban voditi otvorenu bitku, Alaudin se povukao u utvrđeni logor u Siriju, novu tvrđavu koja je još bila u izgradnji. Ali lokacija je bila važnija od savršenstva. Sirij je sjedio u prirodno branjivoj poziciji zaštićenoj s 3 strane rijekom Jamunom, gustom šumom i starim gradom Delhijem. Ranjiva sjeverna strana, međutim, bila je širom otvorena. Da bi to popravio, Alaudinovi ljudi iskopali su duboki opkop, a zatim ga žurno ojačali drvenom palisadom. Čak su čupali vrata i grede iz delhijskih kuća da bi je izgradili. Ovaj improvizirani zid postao je prva linija obrane protiv mongolskog konjaništva. Iza te barijere Alaudin je postavio svoje temeljne snage, vojnike naoružane kopljima i lukovima, zaštićene linijom od 5 teško oklopljenih ratnih slonova na čelu. Ovi slonovi nisu bili samo simbolični. Bili su doslovno pokretni zidovi sposobni zgažiti konjaništvo i slomiti napade. Mongoli, koji su se oslanjali na munju brze manevarske i borbu na otvorenom polju, odjednom su se našli pred poligonom prepreka umjesto lako osvajanje. Taragajeve snage opkolile su Deli više od 2 mjeseca. Pljačkali su periferiju, palili sela i pokušavali isprovocirati Alaudina da izađe i bori se. Ali on je odbio. Ostao je unutar Sirija, miran i proračunat, dopuštajući vremenu da postane njegovo oružje. Evo stvar. Čagatajski Mongoli nisu bili specijalisti za opsade. Nisu imali opsadne sprave poput katapulta ili ovnova, niti inženjere potrebne za njihovo upravljanje. Ali Alaudin je već očistio okolnu zemlju od hrane, stočne hrane i zaliha u ranijim kampanjama. Nije bilo ničega od čega bi Mongoli mogli živjeti. Dakle, kako su tjedni prolazili, njihovi konji počeli su gladovati, njihove trupe oslabile, bolesti i iscrpljenost ušuljali su se. Do kraja 2 mjeseca jednostavno nisu mogli održati opsadu. Ista mongolska vojska koja je nekada razbijala kraljevstva diljem Azije, sada je bila prisiljena na povlačenje. Ne zato što su bili poraženi u bitci, već zato što nisu mogli nadživjeti sustav koji je Alaudin izgradio. Nakon opsade, Alaudin je procijenio situaciju. Da, Deli je preživio, ali jedva. Shvatio je da oslanjanje na improviziranu obranu, bez obzira koliko pametnu, bilo previše rizično. Zato je udvostručio napore na utvrđivanju carstva. Tvrđava Siri je dovršena i ojačana, postavši trajna obrambena uporišta. Alaudin je također stvorio posvećenu graničnu vojsku, stalne snage, dodijeljene isključivo za čuvanje sjeverozapadnih granica od mongolskih upada. Novi guverner postavljen je na čelo ovog obrambenog sustava.
osiguravajući da buduće invazije budu dočekane mnogo prije nego stignu do Delhijevih vrata. Mongoli nikada više nisu došli blizu osvajanju sjeverne Indije. Hvala što ste ostali do kraja, prijatelju. Ako ste uživali u ovom dubokom zaronjenju u to kako je Deli nadmudrio Mongole, ne zaboravite staviti like, podijelite i recite mi što mislite u komentarima. I naravno, pretplatite se na kanal. Vidimo se sutra s još jednom pričom iz prošlosti koja je promijenila svijet na načine koje većina ljudi nikada nije shvatila.